Прямой эфир келді. Hayırlı akşamlar dostlar. Galiba biz başladık. Bazını eshitkenler olsa like'larını koyayım. Hoşula demek bizni ko'raylar ve eshitaylar. Sağ olunuz. Qo'shilganingiz uchun. Ahmedjidden sizge selamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Bugün mana biz uchimiz sizge nasıl söz berganimiz gibi uchimiz Siyare Kokche ve Dinara acı bugün o'z eserlerimizni sizler uchun o'qimak isteymiz ve biz bu şiirlerini okuyacağımız iki tilde ve biz böyle anlaşkan edik ki men başlayacağım. Kızdıracağım ve sonra Dinara'ga söz veririz ve kısmet olsa Siyare'ni kelime yapmayacağım, bir yaktan konuşsun. Onu da sonuna söz veririz. Eğer de siz bir şeyler yazsanız, elbette biz onları özümüz hem okumağa tırışırız, hem de bekimde cevap da veririz. Biz her şeyi bilemiz yapmağa, her şeyini bir kereden biliriz. Bir şeyler yapmağa biliriz. Demek böyle, men başlayayım öz en yanı şiirimden. Yaş Çobançık degen şiirçikten. Qo'shilganlar aleykümselam. Aleykümselam. Men endi böyle uyken nesilge ya, endi münasipim, onun için men yaşlar saylagan yolu boyunca bir şeyler düşüneyim ve öz fikirlerimi bildireyim böyle etip demek. Yaş Çobançık yayladaki yelge dinleme. O yağ koyde çala bir şey nağme kemane. Ama uzak serbest deniz taraftan boğuk sesinden kaval söylene. Yaş Çobançık bana alın anlayışlı. Dünya elbet şaşırta gönlümni. Bir taraftan çala kemanesiz emanenin, diğer yaktan eşitesin kavalını. Pek kuçtur saylamak elbet Çobançık. Qaysı hava artık yarar kalbine. Şen kemane mi aldatıp yakacak, ya kaval mı hakikatini aytacak. Biz felsefi mevzuda okuyacağımız dep anlaşkan edik. Men şimdi dekaran felsefi şiirimden bir tanesini, bir numuneni sizge taqdim edeceğim. Hayat qaralama degil. Bu mustaqil iş için tek bir kere bir kağıt berili. Yaz, siz, sil, arifler ve işaretler yasa. Bir çizik ve arifnin, işaretinin manası bir olmay. Ne içindir o bir kaç manalı, bazen karama karşı manalı olabilir. Yazgan sözlerim o'zara anlaşmaylar, davalaşalar. İfade etken davuşlarım o'zara anlaşmaylar, davalaşalar. Sebebi bir kaç managa ait olmaları. Mono mana yok. Stereo mana ise dikkatini tarqata, şaşmalata. Kağıttaki satırlar kıyışa, işaretler ve arifler çirkin çıka. Ne aytacak edin? İnsanca anlaşılgan sözlerle anlatıp olamaysın mı? Men mi? Yok. Al yazılı, çizikli kağıtını,
бір ағач диварға бекіттір, бірсі оны илян деп белер. Қошылғанлар епісі алейкум селям, сау болыңыз. Селям, мен де көремін да. Юречклер. Юречкілеріңіз үшін насыл япаларымын? Покажу на себе деген. Юречкілер. Мен білесем, біз ештіледірміз, көрінедірміз. Мен демек более бір шерні девам етем. Мир как пазл. Мир как клетки игры в пятнашки. Запятнать себя можно черным позором, но не мне стыдиться потертой рубашки и не вам смотреть на меня с укором. Это точка сборки, это место мое. Это равенство без неизвестных и переменных, как закон для времен. Данность для всей вселенной. Бу юртым, топрағым, халқымның ватаны. Мен Қырым, бу ноқта менің, бу менің ерім, бу ер менің. Это голос земли, это предков наказ, это красная нить, что бежит по венам, чтобы память и боль передать другим. Бу ноқта менің, бу менің ерім, бу менің ерім, бу ноқта, бу ер менің. Қырым милетінден еркем юзгеже яшасын, пенжереден мавы окны көріп құлансын, İhtiyarlar çal başını kasvetten asmasın, yürekleri ıncınuvdan, zehirlerden yanmasın, torunlardan torun kursun, onun toyun da kursun, babalıkka toymağan balasına rahat olsun. İhtiyarlar bu günlerde kullanmağa nasip olsun, ama zaman olarına sernip çokna gibi yaka. Bu nöbetteki şiirim башта жеза адымен жазылған еді, нечіндір жезалав манасында болған еді. Соңра мен оны деніштірдім, текаран түзеттім, бес сынав деп, енді более бір текаран манасында башқа түрлі демек oldu. Тішлерімні сықам, өге адым атам. Ағыр зінжір сүреклене чеке артқа, терге қатып, көз яшымны қанып ютам, арқам сыдырылған көнежде еп яқа. Бірі язықсынды, ағзын айы зарға, ғамға қарып қалбім, көзін яшқа толды. Оңа жауап бердім, сыналдыр. Жазаға табиатым, инатлығым себеп болды. Дінбе, мұшкүл вазиетім әйбет қиынай. Zayıf diye meni acıma sen, bu vaziyet ağır ama gerçek sınay. Vücut böyle hor olganda ruhum öse. Dünyadır, dünyada nice allar ola. Bak birine, tilden şadlık balı çağlay. Ama tenidegil göңlü sıdırala. Kalbi ise yana ve horluktan ağlay. Небеттеки шиыр, мен білесем, Қырым татарларының епісіне аңлайшыл olur. Не үшін пек ерте тұрсатасың ана? Пек салқын аз барда. Бұ адам не үшін бізлерге қычыра? Насыл бір қабат ішледім мен ана? Елімден о алды ветепті торбамны, сен анда ұн қойдың ве уфақ құтыны. Анавы көпегі пек құчыр, қорқынчлы. Қаракөз артымдан ағлады, ұлуды, пек мұтхеш бұ геже. Йоқ, ана, отырман балабан машнаға, бұ дегілін атлық бір шейлер мен дуям. Сен ағлайсың, ана, янағын сыланды, кел сарайым сені пайлашып бердімні. Ач олдым, сусадым, ибришнің татасы бір ерден су тапып кетірді чөйінде. Ах, нефес алмасы пек ағыр. Тос, вагон içinde pek тыншылық. Yok ava. Çatıpның debesi defnedilmей yattı. Hatice ağladı, saçlarını yulğudu. Ah hanım, hatırlaysın, takos pitege sarımay koyğanda, yağ o şabgemige irigence yalday. Kartolinen meni beraber bir gece bir titiz çöllerde kaldırdınız sizler. Cenaze yerine bir elhamd ve amin. Yıldızlar tek ekimeftanı sakladı. Ay bile yaz tuttu ve toprak inledi.
Ай біле ажыды қырымлы халқының. Дерлер, ай йылдызла жан деген şey olmaz. Yıldızlar nurunu pervasız tökelir ve toprak yıl-yıldan her şeyini unuta. Ama bu kararını çıkargan insanda bizlerini öldürmek, evime sokulmak, düşünüp yaşagan mahlukның bağrında tek kara karanlığı var edi, galiba. Şiirler çeşit türlü olan. Протуберанцем вырвется стих, выбьется непослушным локоном. Бабочкой шелкопряда, почти бесполезной из тесного кокона, стоном после удара под дых. Слова капают с губ красным. Если так, то стих получился прекрасным. Бывает слова оболочка только, как перистое облако. Мен менің керчегім. Yüzme-yüz көз-көзге мен менің керчегім. Деді күлдей дедерсін тоқтай жүрегім. Бар күчімнен қычырсам да оңа деңіш, о түк бақаве күледек, қиыш. Не yapmalım, ne tarafқа adım atmalım doğru, bu fikirler күчтен kesildim, yorgunum. Ey kerчегім, eşitesin meni, davran, çeviril büzbütün, deniş, halk olsun ayran. Sil belanı yüzünden көз yaşını el silgen gibi. Bölmey, imdat soramak mı, umut beslemek mi istey, kalbim. Көк баса, көк езе мені. Шу аят бережі бір көк. Ел есе ашықып кетіре хайырсыз хаберні да бірісі сақ olğanlarının içinde endiden yok. Көк beyaz bulutlu ilvanlar uzanyasa, pek yengil ve da ateşsiz bir kok. Ama şu cetvelde isimler arta, sağ olğanlarının içinde daha birisi endiden yok. Дай нам сил, дай нам сил сколько нужно. Дай нам времени и прости, что прошу, не вернув равноценно, прошу. Мы немного отвыкли, что нам предназначены ужасы, было вроде спокойней, копили по зернышку, по грошу. Дай нам сил и холодного сердца, разумного сердца. Быть трезвее, чем страх, выше, чем похвала и лесть. Научи. И прости, что опять прошу, что верну равноценно. Не верится. Просто есть у нас мы, да и ты. Только ты. Айдар Алиевнің бір насыл дейлер оның ракушка ташындан екелі бар, скульптурасы бар. Айнене үйлеріне көздересің, чөнкеке. Бір таш бөлет, бір таш бала, яғни бір таш ана. Анда біле бір нелер бар, жазучылар. Ондан алдым. Спи, дитя, айнене, и во сне ты увидишь море. Я тебе покажу удивительных рыб и моллюсков, тех, что стали потом желтоватым пористым камнем, что тебя дожидался, чтоб стать тебе теплым домом. Домом сына земли, у которой плещется море. Я тебе покажу твой славный народ, он прекрасен. В нашей крови, слезах и поте соль именно этого моря. Мы и сами такие, сердца согревают, как теплый камень. А внутри слои из древнейших воспоминаний, самых древних, таких, как моя колыбельная песня. Спи, дитя, ай-на-най, пусть приснится тебе праздник, угощение, радости, танцы и солнцем свобода. Море тысячи лет создавало пористый камень, чтобы стал он землей и твоим на земле кровом. Bazı şiirler менде біле бір истегімні білдірген, яғни бір мен оларға мантралар деймін, яғни бір güzel бір келечектің tasviri. Ses davuşlar dolduracak fezamızını, tanış sesler, tanış olmagan davuşlar, rüya olup gözetecek ecdatlar biz Kırımға Kırımlıqның қайтарғанын. Örülecek tarih ile sokaçıklar,
Genç nefesinen ihtiyarlar hükmeti, pıtaçık, sızıçık, taşçıklar ile bahtlı ve gur olur milletim. Işık olup aydınlanır bugünümüz, gelecekке ız açıp yol yasap, halkın tarih kitabının sayfasını altın sulu ariflerinin namı yazar. Bu da böyle bir insanda sıcak ya da bilmiyorum böyle bir kalpteki duygular. Telefon ile sohbet. Eski bir şiir. Alo, işler, sağlığın. Yok, hiçbir şey sağındım. Yok, gene şu çalışam, yanı günge alışam. Hayat, ebet hep kaynay, biznen dersin oyun oynay. De kotere, de endire, em dağ ola, em dere. Demeçe, aytacak olam, bir meraklı şey duyam. Kalabalık bu umurda bizne dersin bir-birinden kimdir nedir hep kuvalay. Kimdir nedir hırsızlay. Alo, var mı daha vaktin? Yok, hiçbir şey. Pek sağındım. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim, beklevge sabırlar gerek. Bekleyeceğim sen olğanca Irak. Senin de beklegenler olacak. Bekleyeceğim sen bir gün kaytkanca. Sağınırmız, konuşurmuz kuvanıp, hatırlarmız hasretlik zamanını, sen aytıp verirsin sen neler görgenini, bir susıp durarmız, kederli şeyler anıp. Açılgan kapı davuşını bir müjde sanar gönüllerimiz. Rabbimiz Allah hep korusun jülimizni. Ve baktlı günde kaytıp gelirsiz siz. Yolculuk nice zaman devam ete ama hep ev yurtunun azbarında bite. Bekleyeceğim. Sabır ile, umut ile baş yazımızda göresin, yazılgan öyle. Endi Dinara yazgan это пейзажная лирика деп, yani böyle manzaraçıklar, levhaçıklar. Lekene de bilesem böyle güzelliknin bir tasviri. Pembe güneş çatır dağını yavaş öptü. Etraflarga gül yapraklar kökten töktü. Pembe tаңны ince dallar selamlay, ел çuvaltkan perçemlerini taray. Nazik gül yapraklar köklerde bulutlarga yatıp kaldı döşeldi bir ay. Sonra duydurmadan bu manzara dersin bentne örtüldü. Mında doğrusunu aytsam pek dülber em күн doğuşlar em күн batkanda pek dülber kok ola. Сәреге тахлет, сәренің bir ana dilimizde var bir şiiri. Bu da ona benzeyen bir şiir. И вот, наконец, будет так, как задумал Всевышний. Спелая вишня, нагретая солнцем старинная черепица на крыше, прохлада воды, спокойной реки ход. Какой это будет год, не знаю, может быть, даже текущий. Об этом знает лишь сущий, и он прав. Мальчишка по горному склону бегущий кричит «Козайден, Козайден». Так будет, ведь прав лишь Всевышний один. Ve gelecekte бар вакыт үмітлер бізге бағышлай бір үкім сүрер керчек. Сербест елдер есежек, серт аязны енежек, дағда қарлар ережек, халық да бұны көрежек, бір бар кележек. Çok sağ olunuz dinlegeniniz için, yazganınız için. Men kızlarga endi söz berem. Nasıl deyik, men alışayım. Men menden so'raysiz, senin divanın. Divan degende, evet siz divan manasını anlagandırsınız. Ya divan bu böyle halk toplaşkan yer yani ve şiiri jıyıntıklarının da divan deyilir. Biz mında mına uç uri kız. Sizge şiiriyet tekrar özümüzden şiiriyet bağışlayımız bugün. Men sözünü Dinara'ga berem. Dinara bekide alışınız. Men teatrda yapmagan gibi bağışlanız. Tekrar kaygılarını bozar. Gerçek men Allah'ıma göre maye divanını tarihte geçirmeye geçiyorum.
bu tedbirni böyle Maxsus emiyim divanım tarif fikirsiz. Tayğaq yolga çıktık canlı efirge. Çünkü internette var diyor ama ne olsa da işte. Селям алейкум. Я на этом и в этом диване в первый раз. Строго не судите. У меня представительские функции для тех крымских татар, которые не говорят на крымско-татарском, но я постараюсь быть где-то в одной струе. Философской. Ну, почти. Предки. Они стеной стоят за мной, за моей спиной. В горной гряде скалами, в Черном море волной. Они мои камни, деревья, земля, родники, голоса, что ветром трогают волосы и уходят на небеса. Они в моем пульсе, в коже, на кончиках пальцев, в взмахе ресниц. Калейдоскоп их характеров я, их поступи, мысли и лиц. Сильна я их силою, они мне и крылья, они и столпы, сваями вбиты в древнюю землю, древней самой земли. Они мне щитом, 100-тысячной армией, основой основ, я им порталом, вектором, ловцом их судеб, знаний и слов. Я их продолжение, они мне начало, почин и исток. Искусные ножны они, в которые вложена я, клинок. Запомни, дочь крепко, и позже детям своим передай, что если над домом нет духов предков, то это не рай. Запомни, доченька, и внукам позже своим скажи, своя земля защищает от вероломства и лжи. А если и не успеет, то позже за все отомстит. И есть такие вещи, что нельзя ни забыть, ни простить. Запомни, дочь, здесь все твое, ветви, корни, стволы, и что чужие дали без предков могил малы. Здесь прадед родился, и ты спустя почти 100 лет. И если родины нет в крови, то и родины нет. Реквием по невернувшимся. Кровавые весна гнилого зверя терзали тело моей земли, а после степи встречали, скалясь, кого вагонами к ним привезли. Потом же степи глотали жадно тела детей, дедов и матерей. Затем полвека смеялись хищно, глазницы запертых дверей. И скольких там не схоронили, без отпевания и дуа. Им саваном служила только степей убогая трава. Каким же трудным, страшно долгим у уцелевших был обдет. Мальчишка, в том вагоне бывший, уже седой в морщинах дед. И сколько слез, и пота, боли ушло в обратный путь домой. Господь, вернувшимся дай силы, а не вернувшимся покой. Это стихотворение было посвящено Харбаба моему, Рауфу Харбаба, родной брат моего дедушки. Он умер в 2020 году от ковида. Я думаю, эта болезнь никого не оставила. Ни одну семью не обошла стороной. Что действительно важно, умещается в сомкнутом кулаке. Телефон с номерами родных, заветный билет, таблетка, что при необходимости тает на языке, фотографии близких, которых здесь уже нет. Ручка внучки, держащей за палец, треугольник с дуа, хлеба кусочек, цветок, от дома ключи. Я старалась и не спасла. Разожми кулак и прости, помолчи. Укладывая спать своих волчат, слушай, как над вами звезды молчат, с предсказаниями наперелез. Слушай сердце, стаю свою и лес. Слушай ветер в деревьях, крики совы, ход мягких лап по загривку травы, стон урагана, предвечернюю тишь. Слушай, 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 и зазвучишь.
Как живется тебе в доме, где родился мой дед? Слышишь, как под прадедом скрипят половицы? В ветре прабабушка поет ай-ни-ни, разве нет? В каплях дождя на стекле хозяйские лица, тех настоящих, чьи руки касались камней, что в стены сложились и им же тепло отдавали. Их лица впечатаны в кольца стволов и корней, вот только плоды из тех деревьев чужие сорвали. Как тебе спится среди безутешных теней, женщин отсюда в землю ушедших до срока? Есть не мешает плач осиротевших детей, что в майские грозы ливнем стоят у порога, и ветви старых деревьев скребут по стеклу, будто бы тянут к тебе, чужаку, свои сильные руки. Мужчин уничтоженных души рвутся сквозь мглу, чтоб встретиться с семьями здесь, сквозь долгие годы разлуки. Как тебе в доме, куда возвращался мой дед? Не раз приходил, плакал, молился, молчал, трогал стены. Теперь же этой дорогой иду я, след в след, потому что любовь его и тоска и в моих венах. Посмотри вглубь себя, что видишь на дне колодца? Лжеца, подлеца, уродца, что получено даром и продается, где правда убита, ложь не содрогнется, что душа на луну воет волчицей, когда волка рядом уже не случится, что время вовсе не лекарь, убийца, что под масками пустота, а не лица, что всегда на потеху толпе смерть канатоходца, что печальная участь без корневого народца, что любая мечта объявь разобьется, осень всем всех покажет, слышишь, смеется. Когда вырастешь из загнанности и тоски, из пустоты, что кольцом ставливала виски, из боли, что сделалась наконец мала, вспомни, что всегда тебя за собой звала. И когда чужие знают наперед, как же надо жить, чтобы был равный счет, чтобы быстрее достичь нужных им голгов, сколько букв писать, запятых и строф, и когда умаешься жить взаймы, и хлебнешь дерьма, суеты и мглы, и когда цена станет высока, вспоминай, что есть моя рука. Надоест, когда бой на всех фронтах, вкус потери, пот, слезы, боль и страх, и желанен будет сон, уют, покой. Приходи пить чай, жду тебя домой. Город кашляет скрипом гравия, курит крепкий и молчит. Бог играет в бои без правил и сжигает лето в своей печи. Воздух тянется, пахнет липами, замедляет дыхание ритм. Город пишет себя верлибрами, избавляясь совсем от рифма. Город плавит, и город плавится, крики ласточек небо рвут. Трудно городу с нами справиться, потому нас и берегут. Черновики. Мы состоим из черновиков, обрывков фраз, забытых обещаний, осколков памяти, обиняков, одергиваний, дрожи, касаний, границ, сухих запретов, черствых нет и да, из скомканных листов тетрадных, из одиночества, бесстыдства и стыда, отчаяния и проблесков отрады, из преданной и брошенной мечты, нелепых фраз неприкрытой боли, из самоедства язв и пустоты, из соли слез невыбранной доли. Тоски вселенской мы проводники, и это снова метко подтверждает осень. И сами мы насквозь черновики, так набело не написанные вовсе. Sağolunuz. Опять театр? Yok, men madırlatacağım diyecek idim. Yani söz şimdi Seyalige Okçu'ya. Театр сюда. Men Балабан дұрыс сырына чай, мұнда оғымызде бір компьютер деген бір şey. Компьютерні ішлеп керек болса. Тұрғансын енді ишлеп те Бір кереді селям алейкум ақшам шәріфлеріңіз. Мүбарек олсын. Сағындық сіздің. Ана көрем жазған шейлеріңізді
мен да сезленем буга, біз да сізні сағындық. Оның үшін мынашта бөле жанлы эфирге чыкмага бүгін бөле насыл дейм. Чықтық іште. Қорқа чықтық. Сақына, чүнки баг бүгін бар, бір сат бар, багымыз бар, бір сат жоқ. Оның үшін мен де екі тілде оқыдым, мүмкін олса. Чөкче ана тілінде, ләкин бүгін біраз фельсефи şeylerini okuyacak olduk. Onun için Rus тілінде yazılған şeylerden de bir şey hoştuk. Очертания этой земли, линии судьбы на моей руке. Запах твоих гор, твоих трав снился мне в чужой стороне. Песни буйных крымских ветров я в чужих искала ветрах. И обратно в Крым меня вели линии судьбы на моих руках. Мне косы в детстве заплетала картана и говорила: вот вернемся мы балам, и ты почувствуешь, что слаще нет, чем крымский воздух, родниковая вода. Я слышала, как плакала она, и как шаманы древние шептала, протяжно песни пела и вплетала не в косу, в сердце мне вплетала, в ДНК свою любовь к родной земле. И вот с тех пор очертания этой земли, линии судьбы на моей руке. Бар едім дүнияда, İnan dengizime, izlerime şad, dalgalar yok etti delillerini, var edim dünyada. Yaşamadım rahat, yürekte fırtınalar besledim. İnan gözlerime, izlerime şad, yeller savurdu şiirlerimni, var edim dünyada. Akıp kete saat, zamanlar yok etti delillerini. İnan gözlerime, gür sesime inan, sankimdir uçacak ellerime, var edim dünyada. Kimler ona şad, angım yok ete delillerini. Tedavilemey. Yalan. Vakit hiçbir şeylerini unutturmay, tedavilemey. Tek gerek meni yok ete, sürte, mühimge emiyet koşa, renklerini koyulaştıra, gayrıdan her şeyge kıymet kese, ayat terazesinde her şeyini gayrıdan çekip yanı adlar koya, ama tedavilemey. Ağırgan yerlerin ziyadece sızılay, joyukların ziyade sezile, kanlı yaralarga tuzlar seppe, tedavilemey. Ve içimdeki bu buyuk kara oyuk derinleşe, boşlukka çevirilip kengleşip, içimden kar yağmur yeller ese, zaman ese kartayneci tilki keçmişini kozgalay eriştire, tanış adlarını aklıma koyup tedavileyim dep işandıra, ama tedavilemey. Когда не спится, говори со мной. Я так тебя люблю, сказала боль. Я поживу в тебе еще чуть-чуть. Мне в твоем сердце хорошо, сказала боль. С потерями твоими я расту. Ты же вынесешь меня большую, спросила боль. А если будет очень тяжело, шептала боль, я сердце разорву напополам и помогу. В другую половинку счастье положу. Пусть будет 50/50. Но почему же сердце перестало вдруг стучать? Удивилась боль. Қар қызы. Kirpiklerinin ucunda kar irimey. Gözlerine bakanda yürek ingley. Sanki endin toprakka bulutlardan
Ким екенсің әжеба, kimse білмей. Назик пармақ, инже бел, буз нефесі, ажайып қыз, не ерден, кімлерденсің? Қарлы боран, соғық ел, айлесі. Bu dünyada yok başka hiç kimsesi. Қар қызы olған соң енді суанасы. Havada söngen sözler, ағарған ренклер, sanki bakış sağlıklaşқан, sanki duygularмен taşıp аққан, ашыққан. Дудақтан тебесім тайды, көзде тұзлы тамчы қалды, кері чапқан, юлға бақып. Сөмкені ашыққан, салқын елінен елге тиді. Санки тайды, суға керді. Айланды, кері бақып. Сағылық-лашып. Sonsuzluk. Deyler sonsuzluk hiçbir yerde bitmey ve bir yerden başlamay. Nasıl duyasın sen özüngni sonsuzluk, oylak sınırsızlıkta? Usaltık serbestlik mi? Ya da seni de bir kimseler teşkere ve sen daha da ziyade sonsuz olmağa tırışıp kureşesin. Kuresin. Hukuk kuşağı tebessümün değil, acaba? Доставая смыслы из слов, солнце из тьмы, открывая дверь в пустоту, вглядываясь в бесконечность, я иду по тропе, и вот уже виден конец. Тропу завершает слепой старый травник. В дряхлой ступке растирает сухие мертвые травы. Интересно, как он их собирает, если не видит? Может, идет на запах? Травы нужны для рецепта вечной и очень возможно, что даже счастливой жизни, но такой же дряхлой, как и все участники процесса. Рецепт не возвращает время, только, может быть, продлевает жизнь, но это не точно. Поэтому процесс измельчения очень важен. В нем одно — вся надежда на жизнь. Зависть. Твои огромные белоснежные крылья застят мне солнце. Не то чтобы солнце сквозь них не видать, не то чтобы мне очень был нужен рассвет, но мне белизна твоих крыльев мешает. Как будто на свете цветов больше нет. Разолью ненароком ведро клеветы, задену крыло грязью сплетен. Стекло не испачкав? Тогда подожди, добавлю ложку зависти и лжи, предательства чуть-чуть, немного страха. Грехов на свете много. Ты один. Ну как, одним из нас, надеюсь, стал? И нет. Вновь белых крыльев ненавистный свет не сделал тень. Sevgi konmadı kalbine, başkasına uçup gitti. Çünkü kalbini sakladın demir kapılar артында. Baxt sinmedi omurine, tiyip taydı kenarından. Barıp taptı başkasını, kaldı onun hayatında. Damarlarına kış girdi, kanında kaldı, begende. Her şey geçiyor. Her şey geçiyor, bu da geçer. Geçer, biter, gider. Dün düşken yapraklarını yarın tanımaz derekler. Her şey geçer. Tek kaçırsak elden bugününü, yarın milletine cüyar Kırım yiğit kızları. Her şey geçer. Elbet geçer. Zaman akımı. Yarın değil, bugün yazılı halkın tarihi. 18 Mayıs'tan bir gün evvel. Anda bülbüller de öte,
Яш ана бабалар, анда даса картана да шең балалар, yüreklerde umut, işançlar, etraf çiçeklenir. Da tren görmegen insanlar var uzak köylerde. Saman evçikler da canlı, isler, kokular. Ogde tek bakıtlı günler em kuvançlı toylar. Көз өгündeki manzaranı zamanlar sakladı. Belki hanım onu hatırlay, belki de anım. Saklanıp hatıra köşesinde bekli oz vakitni. Elinden dokunam taşlarga kim bilir. Belki tamam öyle. Olarga tiye edi anam. Kiçikene ekendi. Kan tamçısı. Sonsuz alem için 100 yıl bir an kadar degil bile. Bakış, adım, sözler, sesler biri bana bakıp küle geçip gitti. Söne vakit, sonsuzlukka sınıp gitti. Her şey bitti, em titizlik, em dülberlik bu alemde. Tek satırlar arasından sanki güneşke uzana bir tamçı kan. O hatırlay, senden bana, menden ona, tamçı tamçıga koşula, toplay, saklay, tekrarlana, İnsaniyet yaşaganca damarlardan damarlarga bir nesilden başkasına yuka keçe karışıla kan tamçısı. Sen ağlaysın, kulesin, bazı gam kasevet sesinde, bazı parlak nurlar gözünde demek vatanım, sen yaşaysın. Kimerde başını serin yel çıkıle siypap deysin, ekme iç başını, sen benim evladım. Bak, ananda çatırdak. Mında bak bu azak denizi. Bu hepsi men demek senin, demek sizinki. Kederlenme, her şey geçip gider. Toprağıma singen ecdatlarının kanı sizge irade, takat, kuvvet verir. Çünkü mında bak, bu sizin ayıdak. Mana mında sudak. Anda kezle. Bu hepsi senin. Hepsi sizinki. Dülber sözlerine kıdırsan şimdi, arada tap. Olmasın sözlerim dülber, olsun hakikat, olsun kara gerçek, bugünümüz olsun şefkat, ağırsa göz yaşını saklama, yürekten ağla. Boşlukta mahvola duygular, tına sesler. Ses soluksuz muhitte sürtüle izler. Sükunet öldüre barlıkını, yok ola gayeler. Başkalarga boysunup kete yüksek tepeler. Bekleme, bizge tabi olsun turmuş, oge adımla. Erkimnin kıyafetini tut aklında, adını sora. Dur omuz omuzga, sert yeller fırtınaga karşı tınmasın sesimiz. Bir insan geçmege olmagan yollarını el-elge geçeyik hepimiz. Ve sonki birkaç satırını men sizge bağışlayayım. Serbest yeller başını siypay, sarıla saçına. Sen bu yerinin kuşu. Kırım sana yaraşa, sen ona. Kayattaş, denizde dalgalar, köklerdeki bulut seni tanıy. Sen bu yerinin sahibi, onun maiyeti, onun kanı. Sağ olmasın. Kızlar bekim kaytırsız bunu men. Oturam men bunda. Menimki. Biz kayttık. Men birinciden bu kızlarga çok teşekkürler bildirmege isteyim. Çünkü onlar koşuldular, geldiler. Galiba benim çerelerim sığmıyor.
Сығасын. Динардакесін сау болыңыз. Асыл чешет түрлі маниялардан кечіп, ұзақтан келді сәрі. Динара пек ұзақтан келмеді, ама кенеді бүгін іштер бір сергүзештілермен, ама топлаштық насылда болса. Сау болыңыз, қызлар, сау болыңыз дегеніңіз үшін, бұл шерлерні азырлап оқығаныңыз үшін, бұл сен мұнда экран чекісен, мен бақам тарafta yazылған шерлерін, ана бұда да yazıла, ада көрсілер сені. Біріншіден, бұл doğrusunu айтсам, мен пек heyecanlandım. Өзім бұл шені doğrusunu айтсам, ғалиба мен бұл шені уйдырдым, ama son kaç kere мен бұл шені уйдырғаныма bin kere pişman ettim, son ettim, ama biz bu ne de olsa onu yaptık, sağ olunuz. Dinleyenler hepsine teşekkür etmege isteyim. Siz bizge böyle sıcak sözler aytkanlar, yazganlarınız için, bizni dinlegenleriniz için çok sağ olunuz. Bu demek bu bizim edebi akşamımız yüz bergeni için bizden sizge, biz toplaşıp siz bizden onlarını dinlep, biz böyle bir ufacık edebi bir adaçık yaraştırdık doğrusunu aytsak, böyle etip Озмызмен? Шынды мен anlamadım. İyi. Bizim küçükümüzden biz toplaşıp egregor degen şey bilirsiniz. İyi anladım. Ben de işte onu Egregor, yani böyle bir көрінмеген, көзге көрінмеген bir күчтен. Şimdi мен galiba pek akıllı şeyler aytıp koyacağım. Galiba bir yarıcıktan noktasını koymak gerek. Felsefeden son men endi felsefege musafsaq bilmem. Bir şeyge urulup başladım. Yani demek böyle akşamımızını biz yekunlaymiz. Daha da bir kere kızlar çok sağ olunuz. Dinaracı, divanımız sağ olsun. Dinleyicilerimiz sağ olsun. Anda göreyim. Çiçekler, yürekçikler, ateşçikler, da bir şeyçikler. Çok sağ olunuz. Biz özümüz böyle olganınız için çok sağ olunuz. Özümüz de böyle doğrusunu aytsam böyle toplaşıp okumakны hem sağındık hem de işte böyle bir hayır fincanları da var. Şundaysa cümlemizge kim akşam kahve içse, kimde akşam degil kenedi kahve içse buyurunuz. Biz de şimdi belki de bir kahve içerimiz ya bir şeyler içerimiz. Biz de bir soframız. Yok bir şeyler çay demeyeyim. Yani çok sağ olunuz. Bizden beraber olmanız. Biz beğendik sizden olma. Eğer Mayı bir kere de derse divanı benim bir şeyler okumam gerekiyor. Sen beni son tinçlandırmak gereksin. Yani Mayı'ya bu gerçek değil, sen yaxşı yaptın. Yok, gerçek eğer offline görüşkende, böyle sizin gözlerinizin görgende, ondan son Mayı heyecanlana, başta ne için ben bunu yaptım. Ondan sonra sizin gözlerinizi görken son herkesin öpüşmeye başlay. Kucaklaşma ayaş öpüşesin sen tekmeyle. Kucaklaşmağa başlay onun için. Yok bu gerçek böyle güç beri, böyle şeyler bizge de güç beri, bizge de ruh beri, yürek beri. Onun için belki de daha sizin energiyanızını bu duyduk. Yakın olmasak da duyduk. Çok sağ olunuz. Böyle de biz yakınlıyız. Sağ olun, sağ olun.